با عرض احترام و محبت و صمیمیت درود ما را بپذیرید. بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه‌های تلویزیونی علم و طبیعت، برنامه نوبتی صاحب خیرات با معرفی یکی از عالمان برجسته تاجیک است پیشنهاد شما. قهرمان امروزه برنامه با استفاده از شرایط مساعد محیط علمی مملکت تحقیقات‌های زیادی را در رشته فیزیک هسته‌ای انجام داده و در این جاده به موفقیت‌های بی‌نظیر نائل گردیده است و در این رویه برای نهادهای علمی مملکت عالمان بلند اختصاص را تربیت نموده است. دلیل این گفته‌ها عالم نکته سنج، اساسگزار فیزیک هسته‌ای در تاجیکستان، انسانی حلیم، اکادمیک اینام باباجانوف می باشد. در ردیف نابغه‌های علمی تاجیک، نام اینام باباجانوف همچون اولین فیزیکی هسته‌ای و پایه‌گذار این ساحه نو و مهم علم در تاجیکستان با حرف‌های زرین ثبت شده است. او شخصیتی است که با صداقت کامل به علم و دانش و اراده استوار برای رشد علم در شرایط پیش از استقلالیت دولتی را به دست آوردن توانست فیزیک هسته‌ای را در تاجیکستان شوروی به یک سمت مستقل تدریسی و تحقیقاتی تبدیل دهد. اینام باباجانوف 23 فوریه سال 1935 در شهر استرافشن ولایت سوخت به دنیا آمده است. او پس از ختم دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت علمی خود را همچون اسیستنت لابراتوری در کافدرای فیزیک تجربوی دانشگاه نام برده آغاز نمود. وظیفه او آماده نمودن تجربه های لابراتوری در ساحه فیزیک یدرایی بود. با مقصد تکمیل اختصاص، اینام باباجانوف به دانشگاه دولتی قزاقستان به شهر الماتا فرستاده شد تا در کورس های مخصوص فیزیک اتمی و یدرایی تحصیل کرده تجربه نو به دست بیارد. سال 1958 من یونیورسیته تمام کردم. دیگه همون وقته نرزویف بخردان نرزویچ من کار بگرفته کافتری خودشان بماندن کاربانه کافتری اکسپریمنتالی فیزیک. بعد گفتن که از بس که فیزیک هسته یونیورسیته وجود ندارد شما یک دو کاری لابراتوری تیار میکنید. دیر نگذشته از الماتا پروفسور چریدینسف آمد. چریدینسف خواست که در پامیر اکسپریمنت گذراند. برای گذراندن اکسپریمنت پامیر باید میخواست که با یونیورسیته دولتی تاجیکستان همکاری کند. برای همکاری آمد که اینجا به ما از ساحه فیزیک یدرو به هیچ کس نیست است. بعد بخردان نرزویچ گفتن که اگر شما نیک نگویید من همین که باباجانوف که شما صحبت کنید ما آینده همین کس ساحه فیزیک یدرو به میفسونیم. بعد از صحبت کردن اون کس گفتن که از بس که این کس ساحه فیزیک هسته به یکون کورس نگوش نکردن چون که من متخصصی اپتیک بودم. بعد الماتا به 3 ماه کماندروفکا رفتم استاژیروفکا از یونیورسیته فرستادن نرزویف. من رفته همراه آنها همه اکسپریمنتی که در پامیر میماندگی بودن همراه کار کردیم. بعد از گشتن من از یونیورسیته همون چیکتی به کماندروفکا از یونیورسیته رفتم و یا قزاقستان کم اکسپیدیشن تشکیل کردم. من ساستوی همنامه درآمده ما 2 ماه کار کردیم. نتیجه گرفتگی پروفسور شیردینسف در کنفرانسی بین‌المللی شیوه کایانی سال 52 مسکو پیشنهاد کرد. همینطور در نزد کافدرای اکسپریمنتالی نرزویف سال 60 اختصاصی فیزیکی هسته پیدا شد. بعد از سال 1962 اختصاص فیزیک به کافتری یدرایی فیزیک گذشت و این یونیورسیته تیار کردن کرده رو صرف. وقتی که دانشجوی دانشگاه دولتی تاجیکستان بودم در فاکولته فیزیک و در کافتری فیزیک هسته از این اختصاص درس می آموختم. اینام باباجانوف با من از فیزیک نورهای کیهانی درس می گفتند. کورسی مخصوص را می خواندند و
онҳо бори аввал азбаски мо он вақт забони русиро на он қадар хуб медонистем, бачаҳои тоҷик ва дарсҳо умуман ба забони русӣ мегузаштанд дар курсҳои махсус. онҳо барои мо як китоби бисёр оммафаҳми физикаи кайҳониро оварда доданд ва гуфтанд ки шумоҳон аввал ин китобро хонед, баъд ба китобҳои душвор машғул шавед. ва шиносиҳои мо аз ҳамон вақт оғоз ёфт ва оянда ба ман муяссар шуд ки вақте ки ба илми физикаи ҳаста ман ҳам машғул шудам, дар аспирантура мехондам ва устод он вақтҳо мудири шуъбаи физикаи ҳастаи институти физикаю техникаи академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон буданд ва бо олимони Дубна, олимони пажӯҳишгоҳи муттаҳидаи тадқиқоти ҳастаи шаҳри Дубна ҳамкорӣ бисёр зич доштанд ва гурӯҳи калони шогирдонашон дар онҷо кор мекарданд ва ҳамкории илмӣ доштанд ва ман ҳам дар онҷо дар аспирантура мехондам. Тез тез рафта меомаданд ва ба мо ҳамчун роҳбар ҳаққи роҳбарӣ доранд ва онҳо аз ҳамон ҳолатҳо ман шинос ҳастам ва бо устод ман қариб муаллифи зиёда аз 10 кори илмӣ ҳаммуаллиф мебошем. устод Инон Бобоҷонович ҳақиқатан асосгузори тадқиқотҳои физикаи ядроӣ ва нурҳои кайҳонӣ дар Тоҷикистон маҳсуб меёбанд. тадқиқотҳои онҳо он кас аз аввалин бор мақолаҳои он кас солҳои 1960 дар ахбороти Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон дарҷ гардиданд ки ин дастовардҳо дар китоби монографии дорандаи ҷоизаи Нобели Хаякава зикр шудааст. ин дастовардҳои баланди умумиҷаҳонӣ буданд ки дар асри 20 чунин тадқиқотҳо бори аввал дар Тоҷикистон ба даст оварда шуданд. ин тадқиқотҳо ба омӯзиши шуъоҳои кайҳонии заррачаҳое ки энергияи фавқулбаланд то 10 дараҷаи 17 электронволт ба қайд гирифта шуданд дар Помир ва табиати зебои Тоҷикистон ва кӯҳистони Тоҷикистон ба олимони тоҷик аз ҷумла ба Инон Бобоҷонович имконият дод ки ҳамин заррачаҳои энергияҳои баланд фавқулбаландро ҳанӯз солҳои 70 ба қайд гиранд ва ин ҳамкорӣ яъне устод Инон Бобоҷонович яке аз асосгузорони муносибатҳои байналмилалии илмӣ дар ҳамон давра бо Япония ва Полша чунин ҳамкориро оғоз карда буданд. Инон Бобоҷонов фаъолияти илмии худро солҳои 60-уми асри гузашта оғоз намуд. ӯ дар ташкили курсҳои махсус оид ба физикаи ядроӣ, таъсиси озмоишгоҳҳои илмии таҷрибавӣ ва роҳандозии корҳои таҳқиқотӣ саҳми арзанда дорад. бо кӯшишу талошҳои ӯ ихтисоси физикаи ҳастаӣ дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон роҳандозӣ гардид ки насли нахустини физикони ҳастаии тоҷик маҳз бо ташаббуси ин олими тавоно таълим гирифтанд. Президенти Академияи Султон Умарович соли 50 мана аз университет академик ҷо доданд. гуфтанд ки барои кори илмӣ кардан шароити мо зиёдтар, мо шумо аз нам мефрастем Алматоба. баъд аз сентябри соли 59 ман академик гузаштам. он гас мана командировка кардан Алматоба муддати дуру дароз ба. ман онҳо ҳамроҳ кор кардем. баъд баргашта омадам якумин экспедитсия аз академия ташкил кардагӣ ин соли 60 буд. ман роҳбари экспедитсия будам. ин ба инициативи Султон Умаров кор ташкил шуд. ҳамон соли 60 то соли 65 университет ҳамкорӣ кардем. модари бузургворам номзади илми биология буданд, доцент. падарам номзади илми физика ва суҳбатҳо дар бораи илм дар хона 24 соат буданд, давом медоданд. яъне ман фикр мекунам ки ман ба дунё омада фақат суханҳо дар бораи илм мешунидам ва дар хонаи мо меҳмонҳои зиёде доштем. меҳмонҳои зиёде аз қатори олимои шинохтаи ҷаҳон
академик Флёров, академик Александров, академик Джелепов. Шояд ин буд ки яке аз аломатҳои он ки ман ояндаи худро дар соҳаи илмӣ дидам. ман аз хурдӣ як хулоса барои худам баровардагӣ будам ки ман бояд чун падар ва модар бошам. корҳои падари ман дар ҷомеа, дар илми ҷаҳон ҷо пайдо карданд ва имрӯз ҳам бошад қадри худошонро гум накарданд ва чун падарам чун як намунаи олиме ки пасту баландии ҳаётро, пасту баландии корҳои тадқиқотиро паси сар карда ба як натиҷаҳо сазовор шуданашон барои олимони ҷавон шояд як мисоли, як намунаи беҳтарин бошад. Инон Бобоҷонов яке аз аввалин тадқиқотчиҳои соҳаи физикаи ҳаста ва нурҳои кайҳонӣ дар Тоҷикистон мебошанд. Бояд қайд намоем ки як ҳангоми омӯзиши таърихи физикаи ҳастаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон маълум шуд ки устод Бобоҷонов яке аз аввалин асосгузорони ин кафедра мебошанд. маҳз бо тавассути заҳматҳои устод Бобоҷонов аввалин озмоишгоҳҳо дар соҳаи физикаи ҳаста дар факултети физикаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон таъсис шуда, дар асоси ин баъдтар кафедраи физикаи ҳаста ташкил шудааст. бояд қайд намоем ки физикаи ҳаста яке аз қисмҳои ҷавонтарини физикаи муосир буда барои тадқиқотҳои илмӣ ва омӯзиши ҳодисаҳои микроолам мақоми махсус дорад. аз ин рӯ ташкил намудани кафедраи физикаи ҳаста дар Тоҷикистон ин яке аз қадамҳои бузург ва ниҳоят муҳим дар соҳаи тадқиқотҳои физика мебошад. Инон Бобоҷонов аз зумраи он олимонест ки дар соҳаи илмӣ дӯстдоштааш физика саҳми арзандаи худро гузошта, бо таҳқиқоти пурарзиш ва гаронмояи худ хазинаи бебаҳои ин риштаи илмро бо кашфиётҳои назариявиву амалӣ ғанӣ гардонид. бо ташаббуси ӯ соли 1960 нахустин экспедитсияи физикони Иттиҳоди Шӯравӣ дар баландии 3860 метр аз сатҳи баҳр дар ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон гузаронида шуд. мақсади экспедитсия омӯхтани ҳамтаъсироти зарраҳои баландэнергияи нурҳои кайҳонӣ ва ядрои атмосфера тавассути камераҳои бузурги рентгению эмулсионӣ буд. Якум экспедиция ки ман ташкил кардам, мо 4 кас будем, 3000 километр помири шарқи мо чағ задим. баъд аз гуфтугӯ ҳамин агархира баланди 4400 то 4900 интихоб кардем. камери якум 20 квадратный сохтем. соли 71 аппетит пешниҳод кардем. баъд аз ин соли 72 120 квадратный метр. баъд аз ин соли 75-76 1000 квадратный метр установка буд кардем. баъд аз ин тамоми ҷаҳон ба маълум шуд ки дар помир ҳамихел тадқиқот мегузаранд. баъд бо мо ҳамкорӣ карданд поляко, институти Краков, пединститути Кельса, университети Лодз. баъд японҳо муроҷиат карданд ки мо ҳамкорӣ мекунем. ва вақти мо доғор баста ва вақти кор кардем. ҳамихел ин эксперимент дар ҷаҳон паҳн шуд. устод Инон Бобоҷонов аввалин тоҷикӣ ҳастанд ки экспедитсияи физикии ҳастаиро ба минтақаи чечактии ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ташкил мекунанд, омӯзиши нурҳои кайҳониро дар он ҷо оғоз менамоянд. баъдан соли 1971 дар минтақаи оқархари Мурғоб, ин каме дуртар аз маркази ноҳияи Мурғоб аст, аввалин камери рентгениву эмулсионии масоҳаташ 20 метри квадратро ки дар он ҷо 60 тонна сурб истифода бурда мешуд месозанд бо ҳамроҳии олимони Институти физикаи Академияи илмҳои Иттиҳоди Шӯравӣ.
و نتیجه خیلی خوب به دست میارند. وقتی که آن نتیجه خیلی خوب را در کنفرانس سطحی عمومی شوروی برآمد میکنند، عالمان روس پیشنهاد میکنند که مقیاس آن تجربه را بزرگتر و مساحت دستگاه را کلانتر کنند. و همین طریق در سال 1975 دستگاه رنگینی و امولسیونی مساحتش 1000 متر کوادرات ساخته می شود که تا پاشخوری اتحاد شوروی کلانترین دستگاه تجربوی در جهان در نمود دستگاه های رنگینی و امولسیونی به حساب می رفت. و همچنین در این دستگاه یک چند حادثه های بسیار نادر فیزیکی کشف شدند، از جمله کنتاورها، از جمله سوپر آیله های ذره های بنیادی و از جمله تقسیم شوی کامپلنری ذره های ضررناک در کامره های رنگینی و امولسیونی. و تمام این نتیجه ها در کنفرانس های سطح جهانی، در مجله های با نفوذ علمی و در کتاب ها نشر شدند و تا امروز عالمان از آن نتیجه ها استفاده می‌برند. با اقدام و تحقیقات اکادمیک اینام باباجانوف سال 1971 در بلندی 4400 متر در شرایط دشوار اقلیمی کامراهای سنجشی پامیر 2071 و پامیر 12072 نصب کرده شدند که برای ثبت جزئی ذره‌های ضررناک و نیترال نوری‌های کیهانی امکانیت داد. در تجربه پامیر پرنیروترین حادثه همتاثیر ذره‌های کیهانی بلند انرژی با یادروهای اتمسفر ثبت گردید که این واقعه در بین جامعه علمی بین المللی همچون سوپرلایحه تاجیکستان شناخته شده بود. اکسپدیسی که ما پامیر به میگذراندیم، از اونجا به نتیجه اکسپدیسی میگرفتیم، بعد گشته آمدم به این اینستیتوت و حسابی کتاب میکردیم. بعد مقاله می‌نویسیم. اکسپریمنتال بعضا همون پامیر یک، دوم خودی همه لابراتوار به من همین سال 66 تا 70 همینجا به استانافی خونداشیم، همینجا به همش خونداشیم، همینجا به کار کردیم، نتیجه همه پیشنهاد کردیم. غیر از این همینجا به خانه چریکلا درست میشه و رسینی میمیزون میگن این مسئله پرابلم حل کردیم. مسکو اینستیتوتی رادیوتکنیک ما که شرطنامه بستند برای همین کار کردن. ما برای شرطنامه داشتیم، معاش دو کردن، کارگری من همین کار بود کرده موبایل حساب سپردن. برای همین غیر از این لابراتوار به کارهای بین دولتی من از فیزیک هسته پریکلادنه جغرافی کار میکرد. اینجا خیلی پروژه های بسیار بودن. من کتابی که هم با آردگی بسیار از امریکا، از کانادا مقاله ما تمام دنیا به چاپ شدگی. قریب 400 مقاله تمام دنیا به ژورنال با نفوذ بود. بعد این بچه ها همشون معلوم شد خط می نیستن، کارهای آتش میفستندن و یا میگشتن، همین علاقه بین المللی خیلی رواج داره. اینام باباجانش در ساحه فیزیک نورهای کیهانی بسیار سهم بزرگ دارند و همکاری های بین المللی را تشکیل کردند با عالمانی در تاجیکستان، عالمانی از پولشا یا از دیگر جمهوری های سابق شوروی آمده تابستان ها در پامیر، در نمون اکرخر گفتنی موضع در بلندی زیاده از 4000 متر که کامرای رنگین امولسیونی گذاشته شده بودند، تحقیقات های علمی میگذراندند و آثار زیادی علمی آنها گذاشتند. آنها برای جوانان یک دستور تعلیمی می باشند. وقتی که راه گشوده می شدن، راه‌های کوهستانی تاجیکستان، تقریبا ماه‌های مای پدرم با اکسپدیسی سفربر می شدن. یک ماشینای کالون کتی خیر خوش می کردیم. تا ماه‌های اکتبر، نوامبر پدرم در اکسپدیسی بودن. اون وقتا تلفن فرض کردیم تلفنی موبایل شهری تلفنی موبیلی نبود و یک زنگ میشد فرض کردیم اخورک آوش
ки манаму расиде, мана кору рафта истодааст. албатта интизор мешудем. ҳатто бовар кунед, агар хона ба ягон камбудӣ шавад, фарз карем чароғак сӯхт, аз кор баромад лампочка, мо мегуфтем ки омадани падар наздик шуд, барои ин ки қаду қомати мо намерасид ки мо ҳамона фарз карем таъмир кунем ё ҳунарамон намерасид. мо хурсанд мешудем ки як камбудӣ пайдо шуд ки омадани падарро метезонад гуфта. падар аз экспедитсия меомаданд. бовар кунед, эҳсосе ки фарзанд нисбати падар ҳис мекунад ва ҳам нотакрор, ҳам эҳсосе ки барои кӯдак қувват медиҳад. қувват медиҳад ки кӯдак корашро пеш барад, дарсашро хуб хонад, пои қадамаша хуб монад ва ғайра. самти дигари фаъолияти илмии академик Инон Бобоҷонов омӯхтани сохтори ядрои атомҳо, зарраҳои бунёдӣ ва нурҳои кайҳонӣ мебошад. бо натиҷаҳои тадқиқоти худ чандин маротиба дар конфронсҳо, симпозиумҳо ва семинарҳои байналмилалӣ дар шаҳрҳои Москва, Дубна, Тифлис, Тошкент, Якутск, Самарқанд, инчунин Полша, Булғористон ва Ҷопон баромад кардааст. мақолаое ки чоп кардем, якум ки журналои доклад академии известия инҷа чоп мекардем. баъд мақолаое ки мо ҳамкори дигар давлатҳое ки дорем ба журналои бонуфузи дунё чоп карда мекардем. қарибан тахминан 400 кори илмӣ чоп карда шуда аз хориҷа. намин лаборатория мо бин олимои машҳур, лаборатория Нобели Капица, писараш Капица ки телевизорро бисёр баромад мекард, ва он диги суратҳо ҳамиҷа ҳаст. аз Барков, Флёров ки мо бисёр дӯст будем, корҳои бисёр мекардем, Жилепов ки Мешираков лаборатория ҳисоб кунӣ Дубна. вай ба мо пешниҳод кард ки якум конференсияи дар бораи автоматизатсияи соҳаи физикаи ядроя агар шумо розӣ шед, мо душанбе мегузаронем. ҳамин тараб шуд. соли 82 мо якум маротиба конференсияи умумии иттифоқи автоматизаткунӣ экспериментҳои соҳаи физикаи ядро гузарондем. аз соли 74-81 ин бо ҳамгузарии эксперименти помер инҷа ба мо конференсия гузарондем. инҷа ба олимои Япония, Полша, Грузия ғайраҳо иштирок карда буданд. устод Инон Бобоҷонович якчанд мақолаҳои дар сатҳи ҷаҳонӣ ба чоп расонида, якчанд монографияҳо ба чоп расонданд ва ин дар хориҷи кишвар ба чоп расидааст бо ҳамроҳии ҳаммуаллифии якчанд олимони шинохтаи дунё ба чоп расиданд ва якчанд монографияҳоро дар бораи таърихи ҳамин экспедитсияи Помир мегӯем, оид ба омӯзиши шоҳҳои кайҳонӣ. ин кас бе ҳаммуаллиф чанд монографияю дастурҳою чоп карданд. асосан устод ба навиштани монографияи илмӣ машғул шуданд. монографияи илмӣ ки тамоми тадқиқотҳои соҳаи физикаи ҳастаро дар Тоҷикистон дар бар мегирад, хеле бисёр чоп карданд, чи аз нуқтаи назари таърихи гузаронидани тадқиқотҳо, чи аз нуқтаи назари муҳимияти ин тадқиқотҳо барои ҷумҳурии Тоҷикистон ва чи аз муҳимияти илмии ин тадқиқотҳо монографияи хеле зиёдро ба чоп расониданд ки ба ҳамагон маълум аст. Инон Бобоҷонов зиёда аз 10 сол ҳамчун раиси бюрои ибтидоии ҷамъияти дониш дар паҳн намудани дастовардҳои илмҳои физика ва математика миёни аҳолӣ хизмати шоиста намуда, борҳо ҷамъияти ҷумҳуриявии донишро дар машваратҳои умумии иттифоқӣ дар шаҳрҳои Дубна, Новосибирск, Кишинёв ва ғайра вобаста ба соҳаҳои физика, математика ва астрономия намояндагӣ кардааст.
олимони соҳаи физикаи тоҷикистон ӯро ҳамчун асосгузори самти физикаи нурҳои кайҳонӣ дар ҷумҳурӣ ҳисобида, корҳои илмӣ анҷом додаи ӯро ҳоло дар доираи таҳқиқоти маркази байналмилалии илмии тадқиқотии Помир Чакалтай идома дода истодаанд. китобҳои мо наздика ҳамаш дар соҳаи физика ядро ҳамаш. ман нишон додам ки якташ дар бораи мемезоновӣ ки мо 10 сол кор кардем ба чопшдагӣ. китоби калонтарин ядерни физика в Академии Наук Республики Таҷикистон ин тамоми корҳое ки дар ин кор дар ин лаборатория ва журналҳои бонуфузи Иттифоқи Советӣ хориҷӣ чоп шудааст, мо ҳамаи ҷамъ карда чоп кардем. خیلی بسیار کتاب هست. مبدأ نامزدی من سال 1972 همین کاری که ما 100% همین دوشنبه بکردیم به یاردم یگان کس خدا ما پیشنهاد کردیم تیمه خدا ما کار کردیم 3 کنفرانس بیانوفیز تاشکند و مسکو و بوداپشت پیش صحبت دادیم و سال 72 من لابراتوری انستیتوی بین‌المللی دورنامه حمایت کردم. ساحه فیزیک هسته ساحه نسبتاً مشکل بوده برای آموزش و گذراندن تحقیقات ها در این سمت خیلی زحمت زیاد ضرور است. از این نقطه نظر تربیه جوانان نه که به این سمت سر و کار دارند کاری نسبتاً مشکل می باشد و محض اینام باباجانوف یک زمره توانستند که یک زمره جوانان رو برای گذراندن تحقیقات‌های علمی سفربر نمایند و آنها در مرکزهای بهترین اتحاد شوروی مکتب‌های بهترین علمی ساحه فیزیک هسته را گذاشته بعداً به جمهوری برگشته کارهای علمی تحقیقاتی و تربیه کادرهای ضروری را دوام دادند. академик Инон Бобоҷонов дар вазифаҳои лаборант, корманди хурди илмӣ, мудири лаборатория, мудири шуъба ва мудири маркази байналмилалии таҳқиқоти физикаи ҳастаӣ дар назди Институти физикаву техникаи ба номи Султон Умарови Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон кор кардааст. аз соли 2013 то соли 2017 ба ҳайси ходими пешбари илмии институти номбурда фаъолият намудааст. оянда ва таманниё дорам ки олимоне ки дар самти физикаи ҳаста шоҳҳои кайҳонӣ ҷавонон нав пайдо шуданд дар соли охир аз ин устод сабақ гиранд, аз ин устод маслиҳатҳои муфидашонро истифода бурда илми тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ карда тавонанд. саломатӣ бошад. ҳамун кӯшишу ғайрате ки нисбати илми физикаи ҳаста то ҳол доранд давом дода меистад. бо рафиқою бо дӯсто ҳам суҳбат шуда метавонанд. ба ҷавоное ки имрӯз соҳаи физика интихоб карданд маслиҳат дода метавонанд ва мо фарзандо набираҳо абираҳо як чи орзу дорем ки падар саломат бошану умри дароз бинанд. корҳои илмие ки устод Бобоҷонов анҷом доданд аз ҷумла доир ба навиштани таърихи физикии ҳастаи Тоҷикистон, доир ба навиштани таърихи таҳқиқотҳои физикии ҳаста дар Институти физика ва дар Академияи илмҳои Тоҷикистон имрӯз барои олимони ҷавон, барои донишҷӯён, барои мутахассисон як роҳнамо аст ки мо тавассути он китобҳо, тавассути мақолаҳо доир ба таърихи фаъолияти илмии Тоҷикистон бохабар мешавем. ва ба устод умри дароз, саломатии бардавом таманно мекунам ва мехоҳам ки ҳамеша дар байни мо бошанд ва болои сари мо соябону машваратҳои илмӣ диҳанд. соҳаи мо хеле соҳаи мураккаб. ҳар кас тоқатгар наметавонад. барои он шахсое ки аз аввал ҳаёташо мебахшад кор карда метавонад. локин инҷоба маоши калон гирифтан, карьере калон кардан ин хел гапо нестад. инҷоба бояд меҳнат кардан шуда бошад. шабу рӯз меҳнат кудааст ва дараҷаи олиба натиҷаҳо мегирад, машҳурам мешавад. фақат тоқатвар шудан дакор.
ином бобоҷонов барои саҳми арзандааш дар рушди физикаи ядроӣ дар тоҷикистон бо ҷоизаҳо ва медалҳо, аз ҷумла ғолиби мусобиқаи социалистӣ, медали ҷашнии 100-солагии Ленин ва медали ветерани меҳнат сарфароз гардонида шудааст. саҳми ином бобоҷонов дар рушди илм ва таҳкими физикаи ядроӣ дар тоҷикистон ниҳоят назаррас аст ва номи ӯ ҳамчун яке аз асосгузорони ин соҳа дар мамлакат боқӣ хоҳад монд. воқеан ҳар нафар ояндасози худ аст ва ҳамеша барои ба боло бурдани тафаккур ва ҷаҳони маънавии худ бояд дар талошу такоппу бошад. академик ином бобоҷонов бо дониши баланду фазилати инсонӣ тавонист дар илми физикаи мамлакат қуллаҳои зиёдеро фатҳ созад. роҳи тайнамудаи ин олими варзида боиси пайравӣ ва омӯзиш аст. ҳар кас агар мисли ӯ дар расидан ба қуллаи мақсуд қадам гузорад, албатта ба муваффақият ноил мегардад ва шаҳди пирӯзиҳо комашро ширин месозад. бинандагони азиз, дар интиҳо ба ин олими варзида солимии комил таманно дорем. то барномаҳои дигар шоду хушрӯзгор бошед.